Samo ovo. I evo ga ljudi, opet smo ovdje. Sa mnom je Leo Kućan. Dobar dan. I danas ću vam pokazati znači sve o Suncraft serveru. Znači tu vam imate portal za Hunger Games. Tamo je portal za KPP, tu je za Factions i tu je za Mini Games. Znači ja ću vam pokazati Factionse. Znači evo ulazim u Factionse. I znači dakle, ovo tu je spawn. Tu je fontana. Znači imate dvije fontane, stoga znači neki ljudi bacaju, igrači bacaju dakle stvari, znači iteme, drop party. To već svi znate. Znači evo tu je menadžer Ludnica Killer, najbolji kralj na svijetu. Tu je hub, to je povratak na hub, ako hoćete na hub. Tu je... Znači, na taj povratak na hub uđete i na raspolaganju su vam opet oni portali. Da. Evo, tu vam je ovo, kad uđete unutra spravo, tu vam piše no chat, unutra uđete i znači, tu sam tako želite da imate chat, evo ga, tu imate za weather, sunce i to, uđete unutra ako ne želite imati chat, evo vidite, sad gledajte. Evo vidite, chat je stao, vidite, niko ništa ne piše, gledajte, evo SS, ništa. Sad gledajte ovdje, na primjer uđemo ovdje, i pišem S. Evo ga vidite. Znači, chat radi. Evo ga. I... tu, znači, tu vam je... imate tu da izlazi, znači tu je jug. Znači, tu morate ići daleko. Znači, imate tamo vam je... zapad. Ne, istok. Tamo je zapad i tamo vam je sjever. Znači, tu se morate ući. Evo, tu je jedan dečko, jako dečko. Evo, F5, ovo je moj skin. I sad ćemo pokazati jedan raid. Ako uspijem, ako ne. Ja bih reći da smo izgubili raid. Šteta, znači nećemo pokazati raid, nego ćemo pokazati PvP. Šalim se, našli smo raid. Evo, ipak je našao, ovo me neka šalje tu. Našao je raid. Tu je pa Leo Kućan. Sad ćemo mi probati raidati. A mislim da su ne često pod vodom, pa nećemo, pa će se nakupi raid. Čekaj, tu su mi stvari. Dobro, ali gdje je taj raid? Raid je...